itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. WASAC yongeye kubwira abantu babuze amazi mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2025, aho izuba ryavuye ari ryinshi ndetse aho WASAC yakuraga amazi hagakama, ahandi amazi akagabanuka. WASAC yongeye kubwira abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda yuko amazi atazongera kubura, dore yuko WASAC yaguye ibigega impande n'impande zitandukanye. Ubwo mu Nzove hubatswe ibigega bisanga 5 bya WASAC kugira ngo bizajye bigemurira amazi mu mujyi wa Kigali, ndetse kugira ngo amazi atazongera kubura. WASAC yongeye kubwira abantu badafite amarobine mu ngo zabo ko bakwihutira gushyira robine mu ngo zabo, ndetse n'abafite robine mu ngo zabo bakaba bavomera mu bigega byabo, kugira ngo amazi uno munsi mu masaha ya saa 10 araza kubura bitewe. Reka amakuru yacu tuyerekeze ku itangazo rya REG. Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni itangazo rya REG. REG yatangaje ko abantu benshi bacanye umuriro bitemewe n'amategeko cyangwa binyuranyije n'amategeko, ubwo bafata insinga za kashipo bakazihinduranya bagacana umuriro w'ubuntu. Amaze gufatwa 15 mu gihe bahawe igihano gikomeye cyane, mu gihe babakupiye umuriro igihe kingana n'imyaka 2, kandi bakazishyura ihazabu rya miliyoni 10 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni incamake y'amakuru. Nimba ushaka kumenya byinshi, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka dutangire ku itangazo rya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. WASAC yatangaje ko amazi mu mujyi wa Kigali ari full tank, yongera kwisegura ku bantu babuze amazi mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2025, itariki zari 15 z'ukwezi kwa karindwi. Abantu babuze amazi bakajya kuvoma mu bishanga, yongeye kubisegura bitewe n'izuba ryari ryavuye, amazi agakama, aho bakuraga amazi hagakama ndetse ahandi hakaza make, bityo amazi bakayabura. Yongeye kubiseguraho ibabwira yuko yatangiye kwagura imiyoboro mu bice bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane cyane mu turere 3 tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Gicukiro ndetse na Gasabo. WASAC yavuze yuko mu Nzove yubatse ibigega bigera muri 3 mu gihe amazi mu mujyi wa Kigali azajya aba yabuze, amazi azajya yoherezwa mu mujyi wa Kigali. Reka twerekeze ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi. REG yatangaje ko hari abantu 15 bafashwe bacana umuriro w'ubuntu. Aba bakaba barahawe igihano cyo kudacana imyaka 2 n'ihazabu rya miliyoni 10 y'inyarwanda, aho abaturage bavuga yuko bahamagara abatekinisiye bakabakorera, ndetse umuriro nushira muri kashipo bajya kugura undi bagasanga umuriro nurimo. Bityo rero REG yaza gucekinga igasanga bari gucana umuriro w'ubuntu, ugasanga bahanwe batazi uburyo byagenze. Abaturage bakaba basaba REG nimba babahereza nimero zabo bakajya bahamagara mu gihe bagize ikibazo cy'amakashipo, kugira ngo babashe kuba baza bakagikemura. Amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka. Nimba ariko bwa mbere ugeze kubona mu gihe wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma mubana mwana makuru nitwe Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakongoma. Twe duherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka.